Кебейлугар үрәхтәһенген инновационный үләне ан бастыкытын киллербет учутал Мария Спиридонова педагогическая уна айыр үлетигер анан устагы научной практическая конференция болла. Тәрәһен хуячы үлеләбит кыһатыгар кокуй ортос кылытыгар болла. Кокуй ортос колатын нучча тылын она литературатын учутала завуха народ үрәгәритен тойгуна Мария Прокопьевна Спиридонованы кебейлугун үрәхтәһен методический үлетигер тоон сылларга ан бастыгыннан инновационный хайсханы эксперимент быгытнан килербит таланнах педагог быгытнан билинебит. Кини педагогическая уна айыр үлетигер анамыт конференция улус 12 сколатыттан ауандан тахсакыттаачыны түмтә. Кини үлетинен билин бу осколабыт үлетирар. Олехин оннук кини атын үлетәрет манык тарахын тарыян турабыт. Конференция чечетинен нехилек модельный библиотекатыгар Мария Прокопьевна Спиридоновага аналлах мундук ахлыгыты болла. Билге төрәбит колубы эҗиб керете болла ди. Бия агалар билге төрәбиттере. Олехин болла кини мала сала туакингәдәре чаханай туактара кадексета баты бия хабарета олехин бия бу манны үрүннән теридди бит. Конференция учуталлар уна директордер сылбыячылар 2 секция арахсан инновационный методическая үлен сайынларыга нучча тылын уна предметин үйрети качествотын үрдетиге тус проекттарын ихиттилер. Онтан үрнәтчилер 4 секциянын коһон агыдыгар күрәхтәстилер. Сорибу коһоны мата кыгыл сулустугунан ол кыгыл сулустиянете тыяга бар биһиге онна сайыная оттур сир ахын хомуяр селбит. Научная практическая конференция үрәхтәйен сайдыдыгар сүгген кылатын килербит учутал Мария Прокопьевна Спиридонова туһунан ахты киһетнән түмүктәнне. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениете, Кебәй.